Mai ka wai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Eviction rei nei lam mai thun riu tare. Asai October tarik chui na chanai kum singnei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the Kong. Infal October tarik chui na charuk. Jal Jivan Mission Scheme tan pat mekhau. Corruption paina sulauba mekhau Senapati District Hau. Mansai azu ripian mak mai inbu kubam the. The Times of Senapati le Youth Rise for Change Rikariuna. Public discussion DRDA conference hall khau tat kai kan mekhau. Mansai ripian mak mai indau kan the. Meeting khau Mansai kangdai Republic funds alat methia khau. Sinsu laukan mekhau local authorities sanu ni mak mai indau kan the. Social activist RK Paul Chawang Rui photos kani data presentation lian kan mekhau. Functional tap household connection dong official records le. Kaling khau water tap ta lo bam mai khau. In chap mak mai azu ta lau kan ne kum na kai khun azu rui dui tuang te mak na bam die Senapati khalung ba mai kwai rui in than mai dui khani government rui lunging in than na tan pat lau mai tai in phang khang kan yu tong rights 98 na chawang rui sa kan ne in bu na chawang the Public Health Engineering Department khau audited statement utilization certificates khani JJM lam khau karyang nai me bills khani NDB projects lam khau man sai kwai khau le lau khang chang wai kan ni former NEC director KH Shirley Anthony Ray system ko corruption hai guddu hakthi kumai zang Ray state khani district level kau corruption network ti hai sumut khang ka ke nai thi tuna sakani Faith executive engineer gaizilung thai mai re project khau gongtang mak mai government re November kum singne ni chui na pung lung khau tan in thui dat khang karam puni thi tuna sakani tiki meeting khau gong mai koi ri ka tuang lata lum mak mai indau kani khani transparency le accountability hai lia lau khang sang hoi kane meeting loi kai me gan khau man sai azu re JJM corruption case hai independent investigation that kaina tan my action la lau khang demand sukani khani audit financial statement khani utilization certificates dilian khang demand sukane Infal October Directorate na charuk Directorate of Health Services Government of Manipur tong report hilana Friday nga lung khau Manipur State khau dengue cases sai chingthum phai thum tamru na pata inbu ku kan thi tuna ti thai kane mi khau ta Infal West raging nai phai thum china ka thum dengue case nai tangna gailiang mai district subam the Infal East rephais ruk nga ta chat case Bisnupur khawri riksakiu na charuk thaubal riksanai na padai Senapati rikcharuk nga khat khani kakching khau case rikdai na pangu nai tang bamthei kum na Ukrul Chandel Tamenglong Tengnopal Kamjong None Kangpukpi khani Churachandpur district khau thu dengue case hai ringu bang khau bam mi tiki jeribam le fezol khau thu dengue case hai ma bami tuna sagani health official tilai na department re dengue case hai pad in bu ma khang zawsin bami kum na public khau ram thai na bam khang zangwai kane New Delhi, October 3 na charuk. Cookie Students Organization Delhi and NCR Rui, Jantar Mantar Khau, Guangkaduay na Manipur Khau, Lungbang Mai Cookie Jo Community Khang in Chum. Mai Ladzan khani separate administrative arrangements lau khang demand rally tat kai kan the. Rally tai forge government is forge justice, separate administration is true justice to my team kau tat kai kan tongi. Kum nating kum kanai inbu Manipur khau latlu nai gong kan me khau kan yu kai sam mak na lungbang me khang ka khat lau khang sang hoi kan ne. Agitation tat kai bam me khau tai injam nanun human rights advocates khani community leaders azu guang ka chau lawkani kumna rally khotai kuki jo mai goi khang constitution khatni human rights ring ngak law khang sang hoi kane Prime Minister Narendra Modi khang ti kan mai memorandum khotai KSO DNCR President Pajahup Rikuki Jo Mai Khang Inchum Mai Lazan Kanikuk Mai Azu Ariuba Mai Ti Hai Ti Kai Lau Khang Sang Hoi Kane Memorandum Kote Manipur Latlu Rikuki Jo Mai Mansai Pai Nai Chui Thai Kan Te Kum Na Mansai Jing Rik Siruk Inbu Rikaniu Kai Sam Galau Na Relief Game Khau Lung Bam Kai Ye Tuna Sa Kane Senapati October 3 na charuk United Naga Council ri Naga Mai Community Kwaita TH Meiva Ato Kilonsri GPRN Ta Chakwang Sulauni Mai Mong Civic Reception Ta Hamjam Senapati District Headquarters kau takai ni mai kau guang kasau lau gai khang kau kan thi United Naga Council to Media and Publicity Sale Rui Invitation tipat kan mai kau kamong hai Senapati Stadium ta hamzam kau lau chuan khwang ru kau re kalan khwang akhat makhai ngan dat kai pini tu na sa kani tat kan mai nai da kau ta UNC ri mi tong ting mi ti hai gena nu nai mai tu na kau pat kan chonge kumna atoki launcher TH Miva Senapati guang ni mai ting mi kau hai Naga areas kau educational institution goi suti kaupat khang kan economic le commercial activities goi in tha khang ti thai kan chonge UNC rui mi tuang ting me khau hai Naga me goi rui chun cham mai tai lia lau khang ni sa kan chonge Infal October 3 na charuk former Chief Minister N Biren Singh rui Manipur
Mizoram border areas ko security forces thau lo na kapang thang rui man sai gut meta zau sin khang ka ge nai thi tu na sa ka ni Mizoram ko kapang thang rui gung lungba mai nam ru na khata Mizoram ko rui alai gan ka hau bam thi kumna mi tuang nam mai nun tai Manipur khau godat bam nu wi tu na lungai mai tai indau ka ne mi tuang lat bam hai October 3 choi na charu khau ka kai ka sam ga law na ri pak tat bam mai pui ching nai ta nap kaw mai mong khau sa indau kan chongi en biren sing to ningo cha kaw ba mong khau tai more le Churachandpur khau ri pak gwang ba mai intu mai alaw khani mai pui nun ka zaw ka ne kum sing nai ni chui na khat tang te roi Myanmar thang roi Manipur khau man sai gwang inbu kan chongi mi tai Myanmar khau lat lu nai ti nai kumna in chaw hai Mizoram roi eviction ka hau bam thi kum tina Manipur khau man sai good inbu bam nu thi tu na sa ka ne ka ge nai me cham ti thai pat mai Town Churches Union Tamenglong headquarters roi prayer fellowship khang kaw pare mi kyu thu Tamenglong district khau contractors subcontractors kani contract works tan na bam gai me ka koi na khang prayer fellowship hai Town Churches Union pastors rui kalum in cham lau khang kaw pare ting me roi October 3 tam ru kum sing nei na chui na pungu ka gan rui ting song khwang khat ka bam rui United Baptist Church Tamenglong ting nai lon Banchat bu tarik chui na chanai kum sing nei na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than nei Banchat bu tarik chui na ta chat kum sing nei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than nei mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rei ka ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei